Ekipa Rada nastupiće u sljedećem sastavu. 92 Jovanović, 11 Jević, 19 Gatić, 21 Aras Popović, 29 Milošević, 30 Rodić, 35 Renić, 70 Nenadović, 55 Bajić, 77 Veselinović i 86 Marković. Rezerve broj 1 Radunović, 4 Đurić, 7 Karnović, 22 Siće, zvaniš ulice kluba, Đorđe Sadran, pomoćni treneri, rezervni igrači 50 Pešić, 4 Lazareski, broj 5 Popara, 6 Tomić, 91 Đivas, 20 jubileji. Viški navijači, Meraklije, slave svoj 25. rođendan.